ngo Wadondo banze yari yaramaze kubibona, yari yaramaze kubyumva ati Kagame agiye kubikira hariya, nta protection tubafitiye, nitubasubiza iwabo mbere yuko Kagame aza kubikira aha. Butrose Gali umungirije nubahagarariye muri Afrika baraza bakonvenka Mobutu nanone abohereza ati mugende mubyumvise Kengo Wadondo nawe. Mukurikire mumve bavandimwe, abari bari muri iyo situation murasobanukirwa byinshi. Pas vous opposer au président sur ce chapitre. Sorry, bitarenze tariki 31 urakoze Safari Emmanuel zukwa 12 mu 1996 na gatanu nako. Au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. Atumva ico mutazi nuko ico gihe ndetse n'abaturage ba Kivu, kuko ico gihe hari Kivu imwe gusa, Noro na Side bijejo bundi. Ati abaturage ba Kivu bose bari babashije kwitegura, bari bamaze guteranya ubushobozi bwo kugira ngo habeho transport, uburyo bwo gusubiza izo mpunzi iwabo mu Rwanda. La vérité, c'est que la communauté internationale ati mumve ukuri nuko umuryango mpuzamahanga, mumve bavandimwe, ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, uwo muryango wabibumbye ntabwo wabishakaga kwiza impunzi zisubira iwabo, kabone nubwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano kari kamaze gufata imyanzuro 2 umwe kabiri. Mukurikire bavandimwe, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Umva, akanama ka Loni gashinzwe umutekano kari kamaze kwanzura, akanama ka Loni gashinzwe umutekano, abasirikare ku rwego mpuzamahanga bagombaga kuza gushiraho inzira couloir yo kugira Kagame yumva ibi bintu neza, byo kugira ngo izo mpunzi zigaruke iwabo mu cyubahiro kigomba uburenganzira bwa muntu. Izo mpunzi z'abahutu zari ziraho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo zagombaga kuyoborwa na communauté internationale iciye couloir humanitaire yuko zigaruka iwabo mu cyubahiro n'uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe. Mumve neza ako kagambane bavandimwe. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions. Atumva iyo myanzuro ibiri yari yarafashwe nako kanama, umuryango mpuzamahanga rero waje kuzana none, kabone nubwo ari nta yindi myanzuro bari batoye ivuguruza iyo ya mbere, baje gukora iki? Mwumve que on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Umva, baje kunyumvisa yuko abo abagombaga kuza guca ako kayira ko kugira ngo izo mpunzi zinyuremo zisubira iwabo, ni nabo bagarutse nanone baza kumbwira yuko ibyo bitagikozwe. Ngo kubera iki? Ngo nuko u Rwanda rwari rumaze kubombarda inkambi z'impunzi, ngo none impunzi zose zasubiye iwabo. Murumva ko kagambane bavandimwe, reka nizere yuko ibi mwabyumvise neza rwose, yuko mumvise ko akanama ka Loni communauté internationale, mumve izo ndimi zombi, mu gihe bagombye kuza ngo bakore iyo couloir impunzi zigaruka iwabo mu mahoro na dignité nk'uko yabivuze. Atako kanama niko kashizeho iminsi ngingahe karagaruka kararindira. Kagame arabanza araza atera ibibombe mu mpunzi, impunzi zirapfa zirashira, noneho izindi ngo azigaruza umuheto. Mugiye kubyumva ahangaho uko abivuga ati reka ntago bashakaga ko zigarukana ishema. Reka mumve ibyagiye kuvuga. Aka kantu ni po, aka ni po.
ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. umva ngo ntago bagarutse mu mahoro, dignité sinzi ukuntu nabivuga, mu mahoro n'icyubahiro, voilà. Reka da, bagarutse gute Kengo wa Dondo? Sont rentrés avec baïonnette sur leur dos. Atubagarutse babatunze imbugiti y'ivyuma mu mugongo. Ariko aka kantu murakumva bavandimwe, uyu mugabo yari yatrasije inzira, uburyo impunzi z'abahutu zagombaga kugaruka iwabo bitarenze tariki 11 tariki 31 z'ukwa 12 1995, baherekejwe na Loni. Iyo Loni yaje guca couloir humanitaire. Kumba abo ngabo ubwabo nibo bari gukopera na Kagame. Kagame aragenda ajya kurasa ku mpunzi, abanagamwe ibisasu ibibombe mu nkambi, abapfa barapfa. Kagame yari yamaze kugerayo, afata impunzi zimwe z'abahutu ngo zagarutse zitunzwe ibyuma mu mugongo, imbugita. Ati byo gutaha mu cyubahiro n'uburenganzira bwa muntu biba birangiriye aho. Uyu ni Kengo wa Dondo. Uyu ni Kengo wa Dondo, mumva ibintu byari byarahishwe bavandimwe. Non, le vrai problème se pose en ces termes-ci. Atumva mbabwira ikibazo cya nyacyo cyabaye niki. Mumva ibangagiye kumena nanone. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, iyo izo mpunzi z'abahutu ziza kugaruka mu mahoro no mu cyubahiro, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, byo secrétaire général umunyamabanga mukuru wa Loni Boutros Ghali atahwemye kuvuga, si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, abisubiyemo, ils allaient récupérer leurs biens. ati izo mpunzi zari kugera iwabo mu Rwanda zikisubiza utwazo, amasambu yazo, amazu yazo, ibindi byazo zari zahunze zasize inyuma, zari kubyigaruza. Mukurikire neza kuko iri nibanga rikomeye ari kuvuga hano. Leur maison, et allaient exiger des élections, et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, Atumva icyambere bari kwisubiza imitungo yabo harimo n'amazu yabo, kandi bari gusaba yuko habaho amatora nk'uko bisabwa n'amategeko y'umuryango w'abibumbye. Tugende. Un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. Ati kandi uko byagaragaraga kose, iyo biza kuba gutyo bakagaruka iwabo mu cyubahiro n'uburenganzira bwa muntu, bari kwigarurira imitungo yabo, barangiza bagasaba yuko habaho amatora kabone n'ubwo FPR yari yaramaze kwishira hariya ku butegetsi. Ati kandi iyo bigenda gutyo byanga byakunda muri ayo matora adafifitse, abahutu bari kwigarurira ubutegetsi. Nyamara kurikira, la communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. Atumva rero ivyo nivyo umuryango mpuzamahanga na Kagame batashakaga. Agahondesho. Ati ivyo nivyo umuryango mpuzamahanga na Paul Kagame batashakaga. Sinzi kwa kakantu kumvikanye neza bavandimwe. Sinzi. Hey! Aya. Murumva? Inzira zari zashizweho zose buryo bwo kutahukana impunzi byihutirwa. Ibi Kengo wa Dondo yabikoraga kugira ngo Zaire itajya muri bya bindi Kagame uyu munsi yasiga yaririmba ngo intera hamwe zari ziri hariya, ngo ex-phase zari ziri hariya. Yes. Ariko dore uyu munsi Kagame n'umuryango mpuzamahanga ngo ntibashakaga ko izo mpunzi zigarukana icyubahiro maze zigaruke mu byabo. Ati kuko n'umubare wabo wari mwinshi,
bagombaga kugerayo bakabwira Paul Kagame atumva n'umuryango w'abibumbye ati mwafashe ubutegetsi sawa ariko mwabufashe ku ngufu, ngaho nitugarure demokarasi maze tujye mu matora. Ati kandi iyo bica muri demokarasi gutyo bagakora amatora, atabahutu nanone bari kwigarurira amatora, bari gutsinda ayo matora, kandi ibyo nibyo umuryango w'abibumbye na FPR ya Kagame batashakaga. None uyu munsi Paul Kagame yirirwa aririmba ngo aba FDLR ngo interahamwe ngo ibiki, barabamuhaye kuva 95 bavandimwe. Nibyo nashakaga kuvuga, kuva 95 babamuhereza kugeza uyu munsi. Iwe n'aba ba Loni ubungubu bari kwirirwa baririmbisha Kongo muzunga ngo FDLR FDLR. Nguyu umugabo Kengo wa Dondo yari yabiteguye byose ati batahi iwabo bagende bahangane mu matora ya demokarasi, ahasigaye utsinda twari igihugu n'ubundi. Ariko Kagame yarazi ati nibagaruka ni hahandi tugakora amatora muri demokarasi, ntago nazabatsinda. Rero abo nzabagarura ku mbugita, nzabagarura ku nkota, abo nzica nzabica, keretse abazancika bakagenda. Ngibyo bavandimwe, ngibyo. La communauté internationale a le génocide sur la conscience. Umva. Et devait se décharger de cette conscience. Umva. Umuryango mpuzamahanga ufite icyasha cya genocide mu mutima nama wayo, kandi uko byagenda kose yagombaga kwikuraho icyo cyaha, kwikuraho uwo mutwaro. Ariko umuryango mpuzamahanga ufite icyo wishinja muri iyo genocide y'u Rwanda. Wow, Kengo wa Dondo we. De ce génocide d'une manière ou d'une autre. Ati mu buryo bumwe buziguye cyangwa butaziguye, umuryango mpuzamahanga ufite uruhare muri iriya genocide yabaye i Rwanda. Ati kandi uko bagenda kose bagenda bashakisha uko babikwepa, uko babyihanagura, uko babyikuramo. Rero kubyikuramo bavandimwe ni ugusheta Kongo. Aka kavideo nagasubiyemo inshuro nk'eshanu numva karampuguye, kambwiye ayandi mateka maremare kuri ibi turi kubamo muri Kongo, nejo hazaza ibidutegereje, kumbe nyirayo bayazana naha. None uyu munsi Kongo ngo FPR ngo interahamwe ngo abo bahutu baba bisha abantu ngo Kagame siweho wanze kuva 95 ko batagaruka ngo muhatane mu matora kuko wari uzi kuta utabatsinda. None uyu munsi wabigize indirimbo yaba Kengo wa Dondo yarakiriho ngo muzahuririra he. J'ai pris contact avec le secrétaire général par 2 fois à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. Umva ati nje ubwanje nahamagaye umunyamabanga wa Loni ariwe Boutros Ghali, ati mu nama yo mu kwezi kwa 9 94. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Ati mu 95 nahamagawe na secrétaire général umunyamabanga mukuru wa Loni Boutros Ghali, ndetse kugira ngo nitabire inama z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour que il donne de l'argent de façon à permettre que les réfugiés militaires et civils séparés puissent être installés loin de la frontière. Ati naje nanone muri izo nama bari bantumiye kugira ngo ngende numvise abagize abafite imyanya ihoraho muri ako kanama ka Loni gashinzwe umutekano yuko bagomba kurekura amafaranga yo kugira ngo izo mpunzi z'abahutu icambere tubanze dutandukanye abasivile n'abasirikare maze tubajyane kure y'umupaka. Ariko bavandimwe aka kavideo kabitsa amabanga Kagame ngo yagiye kurwana hariya ngo yuko kubera ko ngo Kongo itabashije kujyana impunzi z'abahutu ngo kure y'umupaka ngo kandi bari bafite imbunda. Umumva amabanga y'uyu mugabo bamuhamagaje mu kanama ka Loni
agiye kubabwira ati ngo aje agenda bemeze yuko bagomba gusohora amafaranga icya mbere batandukanye mu nkambi z'impunzi y'abasirikare n'abasivile babajyane kure y'umupaka ariro rwitwazo rwatumye ngo bajya kubikira mu nkambi z'impunzi nk'uko Kagame yabivuze. Mumva aya mabanga bavandimwe. Conformément à la convention de Genève et la convention de l'OUA. Ati nk'uko bisabwa cyangwa byasabwaga n'itegeko rya Loni n'itegeko ya organisation ya Union Africaine uyuko impunzi zigomba gutuzwa kure y'umupaka w'igihugu bahunze. Mukurikire. J'ai montré les sites à la commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. Atumva ndetse n'abantu bashoboreye kunyoherereza bavuye muri Nations Unies naberetse naho twagombaga kubaka izo nkambi zigomba gutwarwamo izo mpunzi zikava ku mupaka hariya kuri Goma bahuriyeho n'u Rwanda, ati tukabajyana muri izo nkambi za kure za zindi mumvu uyu munsi Kagame yakomeje kuvuga bati Kongo ntago yabashije gukura impunzi hariya ngo izijyane kure ngo maze twabateye kubera yuko bari bakoze menace yo kugaruka mu Rwanda ngo baze gukomeza genocide. Kumbu uyu mugabo yagiye muri Loni ngo agomba kubakonveka umubare w'amafaranga bagomba gusohora ngo bave hariya babajyane mu nkambi za kure. Bagombaga kubajyana hehe bavandimwe mumve agiye kuhavuga. La commission a visité les sites. Lukandu. Abo bantu baje ndetse bagenda bajya no kureba aho bagiye kwimurira izo nkambi z'izo mpunzi z'abahutu, ahitwa Lukandu, ahitwa Irebu, ahitwa Kongolo. Lukandu na Irebu ntago ndi kuhamenya neza, ariko Kongolo ho ndahazi. Kongolo niriya muri za Maniema bavandimwe, kure cyane y'u Rwanda kure. Irebu, Lukandu ndumva naho ari kure, ntago nabashije kujya kuri carte ya Kongo, ubanza ni mu bikenera nzagaruka nkabigarura kugira ngo tumenye aha hantu ni hehe. Ariko se uwo muryango w'abibumbye wakoze iki kugira koko ngo izo nkambi zimurirwe iyo ngiyo mbere yuko Kagame aza kubamarira muri ziriya nkambi zari hafi ya Goma? Uwo muryango wakoze iki? Rero murumva ko bya bindi Kagame akunda kuvuga ngo Kongo ntaco yakoze, Zaire nako kumbe Zaire ntaco itari yarakoze. Kengo wa Dondo ngo yarabisobanura. Yabivuze ibikera, urabona ko yaragifite agatege ciza Emeline. Hey! Irebu, Kongolo. Mais lorsque la commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. Umva, ngo iyo commission imaze gukora devis sinzi ukuntu nayita mu Kinyarwanda, bamaze kubara amafaranga akenewe kugira ngo izo nkambi koko zigende zikorwe zifungurwa aho ngaho muri zo site zitatu yavuze bagomba ku evacuatingayo abo basirikare ba ex-phase n'izo mpunzi zose kure y'umupaka. Umva ngo akanama ka Loni na sekreteri wabo Butrose Gali ngo baravuze ngo birahenze cyane, ayo mafaranga ntibayabona nuko barabyihorera. None icyaha cya Kongo muri ibi kirihe? Dore ko njewe njanzana ibintu bya patriotisme ahangaha biri mu kuri kuzuye bavandimwe, njancukumbura utuntu abantu bamwe na bamwe baba bashaka ngo tuvuge wenda amafuti, tuvuge ibinezeza abantu, ariko dore ukuri kw'ibintu nguku. Kumbe baje kubamarira mu nkambi hariya za Mugunga na hehe Zaire nta kwitari yaravuze. Rero ibi Butrose Gali byanga byakunda yarabiziranyeho na Kagame, kugeza ubwo Kagame aje kubasanga hariya akabamarira hariya. Naho Zaire ikoresheje ministri wayo wa mbere ariyo bwana Kengo wa Dondo, kumbe ntacu itari yaragize. Uwavuga se ko ibi byari byarateguwe na Loni na FPR Inkotanyi yaba yibeshe hehe koko? Mbega we agahondesho ngo po. Murantunga amazenywe ku mazi bavandimwe, nawe nguha akanya ukubiteho iyo like yawe ntuyizigame ntakirungurira rwose. Ariko ukuri kw'ibintu nguku Nyamuhombeza nzajya ngenda mbivumbura kamwe mbazanira.
wow, sinzi abantu mbona hano banyandikiye. Arambe Evariste ati Irebu ni muri Equateur hafi ya Congo Brazzaville. Ngaho nawe mbwira. Iyo babazana Irebu iyo ngiyo ku mupaka iyo ngiyo kure. Urumva Paul Kagame yari kunyura hehe ngo agenda aje kubicira yo bavandimwe. Ngo ni mu ntara ya Equateur, mutu ashike ngo nawe arabivuze. Iyo babajani iyo koko. Ariko ntago byakunze kubera yuko umuryango mpuzamahanga Butrose Gali na FPR Inkotanyi bari babiziranyeho. Bari bazi ico bateguye. Murandebera abavandimwe. Bari bazi ibyo bateguye. Dore ukuri kose nuko. Bibazo mfite nuko amasaha yanje ngendanye ntari ubone uko mvuga topic ya kabiri nibiba ngombwa ndayireka nzayivugeho ejo, ariko iyi yo tuyisesengure neza yumvikane. Iyo yindi twayigarukaho ejo bavandimwe. Ndimundenganye rwose. Ngunda ko dukora analize zimbitse zifite ico zisobanuye, yewe nutari afite uburyo bwo kubyumva akabisobanukirwa neza. Mumva akarengane kizo mbunzi z'abanyarwanda uyu munsi Kongo ihese ku mutwe ngo nintera hamwe ngo ni FDLR. Kandi mbibutsa yuko bavandimwe imbunzi zambutse ntago zambukanye na FDLR. FDLR ni izina ryavukiye muri Kongo. Ibi ngibi tubishire ico kinyoma tugikubitire ahakubuye. Muranyumvira di? Butrose Galiati reka ntibishoboka, ntago twabakuraho ngo tubajane Irebu, tubajane Kongolo, tubajane naho ngaho handi hagatatu ati birahenze cyane. Icari gihenze na amafaranga yanyu muri Loni cyangwa n'ubuzima bw'abari abahutu bari bari hariya. Murumva ko Kagambane ubu ngubu Kagame nico gicuruzwa yabonye. Murumva bavandimwe. Iyi cano yacu bavandimwe ikibereyeho tuje ducukumbura imvo n'imvano y'ibi bibazo. Kagame akomeza kuvuga ngo imvo n'imvano y'ibibazo ntibaja mu mizi yaco. Ngiyi mizi yaco Nyamuhombeze yatangiye kuyicukumbura. Bavandimwe munyihanganire, iriya topic ya Harare tuzayigarukeho ejo. Iyi topic irakomeye ku banyekongo bose, ku banyekongo bo mu burasirazuba bwa Kongo bari victime w'iyi barbari ya Nations Unies na FPR, kuba victime b'abahutu baguye muri izo nkambi kuri complicité ya Nations Unies na FPR. Ngibi Kengo wa Dondo yari yarabivuze. Nguko kuri. Aha rero ibifobagane biri kumwe natwe ahanga bitangiye gutitira umutima. Ukuri kugiye hanze. Iki kiganiro ubwo baragikurikira, ubwo baracumva tubyanga yakunda, bari kubabwira ati Nyamuhombeza sasa yacukumbuye ibintu byari byaragizwe ibanga yabigezeho. Wow. Dukomeze twumve. On n'a jamais séparé les militaires des civils. Batumva twari twarabasabye ngo banabidufashemo ndetse dutandukanya abasivile n'abasirikare. Reka ntibabidufashijemo. Ahari byo bya bindi Kagame akomeza kugarukana ngo hariya haje impunzi ngo ntibabasha gutandukanya abasirikare n'abasivile kugira ngo babashe kudezaruma abasirikare. Ngibi nabyarabivuze yuko yari yabijanye muri Loni. Reka ntibabikora ngo babaseparating. None ikibazo cha Zaire kirihe? Ikosa Zaire yakoze ririhe Kagame? Wow. Utuvideo ngutu njandufasha nkabika ni mari komeye. Ni mari komeye. Ubumara bwa FPR, ikinyoma cha FPR. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose d'aucun.
il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puissent être installés loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies. Humura muvandimwe gatanu 55 agiye kubivuga. Hari abantu bakomeje kwibaza bati ko abantu baraswaga n'ibisasu bituruka mu kirere muri izo nkambi, kandi bizwi yuko ico gihe RPF inkotanyi nta ndege z'intambara bari bafite. Ninde warashe, ninde wateraga ibyo bisasu? Izo ndege zateraga ibyo bisasu mu nkambi z'impunzi zari indege zande zavaga he? Kandi FPR inkotanyi ico gihe 95 nta ndege z'intambara bagiraga. None izo ndege zazaga kurasa ku mpunzi z'abanyarwanda, abahutu babaga mu nkambi, izo ndege zavaga he? Nduje kurerega arakubwira, aragusubiza. Nduje kuri. Qui a été dépêché auprès de moi. La commission a visité les sites. Lukan, Irebu, Kongol. Mais lorsque la commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise... Arahageze sasa, agezaho navugaga gatanu 55. Umve. Ati ikibazo nakomeje kwibaza. Mukurikire. Subiza inyuma ho dusegonda gusanga tubiri. Mumve. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Atumva ikibazo cya mbere nibajije. Ico gisirikare cy'u Rwanda cyari kiriho arico cya Paul Kagame iyo saha. Ntago bari bafite ingabo zirwanira mu kirere mu 95. Turi kumwe ndakeka bavandimwe. Komeza. Ni avion, ni pilote. Ntibagiraga igisirikare kirwanira mu kirere, ntibagiraga indege zirwanira mu kirere, ntibagiraga n'abapilote bakoresha izo ndege zirwanira mu kirere. None ikibazo ni ikihe Kengo? Avec quoi a-t-on bombardé les camps de réfugiés? Ati none ga FPR yakoresheje iki iri kubombarda, iri kurekura ibisasu mu kirere bikagwa mu nkambi z'impunzi? Oh! Chakora ka video kakurikiye aha ndagahiga hasi no hejuru. Komana yaje. Ndagahiga hasi no hejuru kuko muri iki kiganiro ndiye duhaye igisubizo kuri iki kibazo. Ariko ikibazo cyiza cyane. Nyamara muraza gusanga ko indege z'umuryango w'abibumbye zari ziri hariya, mwasanga arizo zakoreshejwe zirekura ibisasu mu nkambi z'impunzi. Safari Eme ati yaturasheho twebwe narayisomye ngaho rero. Hey! Ikibazo cyiza cyane. Kagame nta ndege yari afite za gisirikare ico gihe. Yewe nta n'igisirikare kirwanira mu kirere yari afite mu 95. Ati kabone n'umupilote watwara izo ndege ntawe bagiraga. None yifashishije iki kugira ngo ikirere kirekure ibisasu amabomba bombarde inkambi z'impunzi? Byaje gute? Nico kibazo cya Kengo wa Dondo. Asubije iki kibazo tukazabona igisubizo cy'iki kibazo bavandimwe. Ikigali hazarara haka umuriro, ntibazasinzira. Ariko mwe akagira Imana mwe.
ayayayayayayaya. Yego Karisimbi TV ati nta n'amafaranga bari bafite ubushobozi bw'iperereza. Yego di. Wow. Dukomeze agiye kurangiza. Qui a bombardé? Ninde wa bombarde? Ninde warekuye ibisasu ku nkambi z'impunzi? Kibazo cha Kengo wa Dondo. Je sais qui a bombardé. Ati njewe uwarekuye ibisasu mu nkambi z'impunzi ndamuzi. Ndamuzi. Uwo ni Kengo wa Dondo. Le moment n'est pas venu. C'est qui a. Ati igihe ndikiragera cyo kumuvuga ariko uwarashe uwarekuye ibisasu mu nkambi ndamuzi. Wow. Bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré. Ati gusa mwebwe muri kunyumva kakanya reka mbohereze mugende muje gusoma igitabo cha Bernard Debré citwa Le Retour du Mwami. Kanchandike nanje di ndagishakira hasi no hejuru. Le Retour du Mwami wasanga arimo byanditse uwarekuraga ibyo bisasu n'ibindi. Okay. Bernard Debré ati abari kunyumva ubungubu n'abazanyumva ubutaha ati ndabohereza muje gusoma igitabo cy'uwitwa Bernard Debré cyitwa Le Retour du Mwami. Wow. Kamanzi Lodge ati ni Museveni wa bombardaga wasanga ari we koko di. Ayaya. Le Retour du Mwami. Il est révélateur. Ati ico gitabo kirababwira byinshi, kirabahishurira byinshi. Wow. Nanje Nyamuhombeza ngoze akanze kazi. Nyamuhombeza uganaho yuko tuganiraho. Na yahe magambo reka nyazana. Azjanye neza na politike yo mu karere ifite aho ihuriye na Kongo n'u Rwanda ukuri kwinshi. Reka tubyumve neza Kengo wa Dondo. Kanga sharing ntari nibagirwa. Kengo wa Dondo. Umve rero ndasemura ijambo kurindi nasesengura kugira ngo tukaveho tuje iharare. Kengo wa Dondo twagi. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Mbese bavuga gute yuko ntabashije kujera no kugira gute? Yuko ntitwaye neza mu kibazo c'impunzi z'abanyarwanda. Ababivuga bashingira kuki? Mukurikiye aho ni impunzi z'abanyarwanda, impunzi z'abahutu zo muri 94 zahunze inkotanyi hariya mu Rwanda zikambuka zija muri Kongo. Kengo wa Dondo ati abavuga yuko ntabyitwayemo neza ni bande? Niho ahereye agiye kubisesengura. Nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995. Ati ico gihe ubwo nafataga umwanzuro yuko impunzi z'abanyarwanda tugomba kuzisubiza iwabo mu Rwanda bidatinze bitarenze tariki 15 ukwa 12 muri 1995. Agiye gukomeza. Le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit
Ce n'est pas comme ça. Si ubwo Mobutu yaje kumbwira ati reka si uko bigomba kugenda. Dukomeze kuko ndabizi ko mwebwe turi kumwe ahangaha abavandimwe, turi kumwe n'abantu bari muri iki kibazo cy'izimpunzi. Mwumve neza intandaro, bimwe by'intandaro z'ibyo Kongo irimo n'u Rwanda ibyo barimo, na politiki ipfuye mpuzamahanga, n'ukuntu impunzi z'abanyarwanda zaje kubigwamo zikaba victime y'akagambane ko ku rwego mpuzamahanga. Kongo nayo ikaba victime, ikiri na victime kugeza ubu. Mukurikire mumve. Prend une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. Ati Mobutu siwe waje kumbwira ati reka suko bigomba kugenda, ahubwo akaza gufata uwundi mwanzuro. Jewe ico gihe ndetse nanakiriye uwari umunyamabanga mukuru wa Loni kuva 92 kugeza 96 ariwe Boutros Ghali. Mukurikire bavandimwe. Des Nations Unies, Boutros Ghali. Le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse. Ati nakiriwe na sous-secrétaire wiwe uwari umungirije witwa Georges Mousse. Le directeur pour Afrique, Rochereau de la Sabrière. Rochereau de la Sabrière nawe wari uhagarariye akanama ka Loni muri Afrika, nawe naramwakiriye. Pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président. Abo ko ari batatu baje neza bambwira ati ntago ugomba gutandukanya na perezida wawe, kurikiza ibyo perezida wawe akubwira. Mumve neza bavandimwe, ni nkaho ari Loni yose Boutros Ghali umungirije ubahagarariye muri Afrika. Ubwo Kengo wa Dondo we yanzuraga ati impunzi z'abanyarwanda nizisubire iwabo mu Rwanda bitarenze tariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri 95. Ahangaha mwibuke yuko ico gihe Kagame nawe yari ari gukubita agatoki ku kandi ati murareke ndabasanga niyo mwagiye ntihazaturukayo n'umwe, ntihazasigarayo n'umwe. Muribuka aka video kiwe nanone kari kuri muri handa ati abo twashoboraga kwica twarabishe, ati ndababazwa gusa nuko tutakoza akazi uko twagombaga kugakora. Dukomeze twumvikane bavandimwe.